Obapa eti saying. Your fro saying. Amida no pay den donam. Me pacho Michia boy be 2012. Nti na me na me ye adwuma wo no wanya adwuma. Nti me na me hwe ne sa or request sika wo me ho na me dimano or request sika wo na me dimano. Nti somewhere to 2019 na obebo me bosia 8,000. Nti we disika ni ye adwuma sa 2021 also on pay me bio na me so on fa me sika mame oba be send sika no send 3,000 na ka 5,000 wo se me madi ni sika nti wono so atie afiru mbra wono so adi me sika sa be 7 years ojiji me sika 300 400 600 me to ne mama provisions ntade ni nyina me to ma no ba o se beji sika no wo me ho a odi ba be mame a wo se da bi obeti me sika na ono ne sika na me di ye na obeti afri 8,000 and pass so 3,000 odi mame ne aka na wan fa mame bio eno anu no nti se wa kan wie nti yenye den mpacho monji me sika mame amida ene yedwa da o se de ye ne asia bede no wa manfo esala wa bonten o ye ni bra bre na dwa no pay no we ni obrisa o jusika mpacho abrante ne friend say ye friend promise mpacho onu hia ye wo hye obobi so obeware o mpacho ena onu hia ye wo hye obobi so obehwe wo yie na oninya adwuma o ka say na sa me mane sika no ma no koyie mana e mana ena obehwe wo eti wo hye wo bo se nyame ya adom na ekoyie mana obehwe wo ena amida promise wo no wa faili menim na medi ye no kra na oja me wonye de na si ya muntamte menim oji sika ni wie odi ye adwuma sa 1.5 year no ye de adwuma galamse me say friend na wonfa me friend ni nua bareta se won bisa na se de na medi ye no nua na se nti maanya na hwe wo se maanya na hwe bedru nde me wo bisa na kra ohun ne medi ye no amida oni promise te no wanka bibia se bia usuban we ya wuwo mempe we ya de we mempe eno an se all of a sudden was obai nya mehwe meja no na so we ja no kwasa wanka bibisa wan complaining se no na okọ galam se no na nye nko yie ma nti no request free me wo saa nti ada na wo ye de adwuma na me ye mobile banker na wo ye adwuma wo banka mujiji susu na mobile bankers de musika san koana wo wa wutimi bo be ma bosia 8,000 wutimi san send ni ska e wo bra wa bo ne bosia na chi nyina usika san koana mobile banker na me registration fee me di mano na ye business student ye see registration fee 28 cedis o ma me ji wo me ma me wo 600 Ghana cedis na me di mano ye chi no yes na registration is 28 cedis and o ma wo je sen wo ma me ho 600 Ghana cedis ya ma wo hamida sikani ye 28 cedis and a be ma ne ma wo twa like kire wo ma me say yes 600 Ghana and o ma me so enu wo pawura ba woni fie ya kan ya no yi 600 etua ye school mu me ma me sika odi be ma me na me di hwe no na me di hwe no saa me be wie na menya saa bank adwuma wo bisa me sika na me si me ni bia na no bu afu me won peke me call bio ngi se menya sika ne di mana ansana wa peke me call etu complain kire wo ma me say wo kan no krese bia wo confess say mami sika ne 28 na be mantibula matalenti ena mbeka 600 wo kan kire wo ma me pacho me ma me wonim ho hwe nti besi na afi na ma me te na wakada ene de wato ho to breaking news ma binu ma wo edru ba bia mo ma wo ye ja wo ma me no ye den adwuma pacho wo ye na kama ye den ya oto aburo wa krasi ni ayi moko aburo na odi abaye ho abeton hamida enti wa wo hwe adwuma den a wo ma me je den kwa na be ma no ka to utiri mu a ma otimi yes ade no okacha me se nti obe ware me esi ni yi a obe ware me 8,000 de wonya ji ye de odi ye adwuma wonya ye yie asa odi togo no aton oje 8,000 afi ben woje 2019
ena mujaya afeben 2021 na 2021 okay they say wo how nyina ye 8,000 na woje ye no emu 3,000 otua ye no metua 5,000 aka eno ane wo how ena me sika na wodi ye no ma calculate ni nyina wontua ma sika ben me sika na ya wojeje 300 600 200 no na won so ka say atopa wono nso abu wono so calculate atopa betimi atua amida na oka atopa wabu say me nso mabu atopa yasemfo ahode mama enso na meme ahode ni nyina mo hwe gu mpa so enti atopa promise abu oka say ono so di uska betimi atua ne fa cho me so me ka say eyi atopa na wabu me no wontu sika ono so ntimi that's also munhia also bushia no ya na eze ne na ya 100 cheze osu munhia na osu bushia no wono ne gi atopa sika also ogi munhia sika pacha ne sen esi 5,000 no nanka medi ye adwuma bedru 2019 up to now nanka manya interest wo so ene da kura medi a che no meje no 10,000 mento kasa no me pacho 5,000 I want no 2019 up to now nanka medi ye adwuma nanka menya sika eka ho eni nti meje no medi a che no kura meje no 10,000 na misika na wodi ye no so sinketinke na woje 300 400 600 ni nyina ni niema na metoto ma na no provisions ni nyina eno so meje no 500 million 50,000 miti obapa pacho eno so meje no 50,000 den na woje ni 50 misika na wodi ye no niema na metoto ma no provisions okay nti e wo mu a provisions kakra me pacho 300 Ghana me pacho 200 omo chi ni tumu kra galamsi ema otu ya sen o si 1,005 me si mini 1,005 500 na me wo na me send di mano ni nyina ba nabusuafo be ma nabusuafo wen na me sen ka no kwemi ni ja ende ne de watu ama me fa me ba be ma na nabusuafo wen nabusuafo wo village bi afa no pebe me wo fan voter na de wo yeji side ho enti amida wo ni be ma atena ya che na tomu utua ewo ma na utua madam otua na be ma na nabusuafo wo he a wo na wo take up sa responsibility no na nabusuafo wo pa nti adenti na utua dentia odo Jimmy anase sika na wanya abro so mama options mi ense tu ba ko Jimmy no adentia nka manjimi amenyansa ni nyesa dabi enye Jimmy se oba be ma ho kire na obeyi sika de aboa no nyesa na mepa kire ba wo de no e na mepese mi ho wo de na ye den ya Jimmy sa mepa chane oh okay wa na wo kan ya me na meka promise wo fi ha anopa oba metimi hu se na wote wo ncha mo ye hu de nkomo na no ne odi o ka che me senti Maame Famba TV so ne me pa bia obeya mame enti ade no anka na ya mo ya anye de o pa bia ma o waka kire waka na bonten but o pese o kana fidie so na dance e bam promise da be na mujae me pacho oja me 2021 ti adan na dada day e fe na wo ba beje compensation ne e ka wode o me pacho ye jaye no me bisa na sa hwe me bisa ni skana me se won tuacha kakra nka ba this and wo tue me bisa na o fon kire me nti me ka se promise good morning pacha pombo ko de yere nyamia se promise wo fidua mu ana de ne no kasa wa fon so yi I'm here for solution so on hello I'm here for solution so no they mate promise dear Hamide kan ene se oni ni hia ebra na woye business student ene e wodonti na nya sam ketoa registration fee a eye 28 Ghana kwa no aka kire ne maame 600 Ghana no agisika no de ama wo promise edidimu amebire bi wo bebo ne bosia 8,000 Ghana cedis e wo de koye adwuma a kire wutua 3,000 aka 5,000 se wajai no 2021 bepemo ne 5,000 na unya ntuai enti woje sa 5,000 no any interest 10,000 na afin so no enkwase abu a wodi abu na bu ne to agum emunhia sika eno so 50,000 ti yakabo mu amida yen me pacho
60,000. All right, inti promise was what your 60,000. Asam no sign it here. Promise anya hwe dia ba nie de otientie de awante so awante enti wono na kana sam ne de e wo se oyi hu ano nti kire me odie mu na mintie o. Me je one hoye 8,000. Na 8,000 no before say me just cano into say ya me no ne ye and say or the scan mama na say me the year juma a week mama na interest. Na pay me ono ba here bia me ya mano. Trying to say me no na ye no this scan mama. Na pay all this scan mama and check and na me say because I some training and then say Minaka tell me say no pe bia me ya man and say afi ante bia na o start request and amami we and amami we and ami so we and ami here we nya me ne mu ne MSK that way agigi sky mo ta me check here times 3 times 2 of neono or the mama no a brow this kind of mama so say and so request ya say so me check here times 2 times 3 of only 8,000 or the mama no me say nya we me ana me say ne bo afi di mo ana ya confirm say the friend phone and a bema the fire bema the fire no the matemwa say ono ni amida ne wo and I'm say fine the best friend amida na o fire me catch and say so no ba kire me say ono bema ne wo ho dia ene ba enhye na me ne Satam no wa jame dadada. Satam no wa jame dadada ansana. Ofre ya bemba peke ye. Satam no wa jame, o jame 2021 na ofre 20 o jame 2021. Na boy no me nye san se ni biom e free ho se ka o ba request afre me ho bia no. My afre ne sika na e wo me ho ne mi. E ho ni odi kan gigi ye na de e bonus wa faidi and de man check it because me na me share ne ho. Opem se me free ya ba ma fa ya. Ba ma de kire me se oni ameda na wo. Ana me ka kire ono ameda ne se e free ho se ka o ba request afre me ho bia. My afre ono ne 8,000 na wo me ho ne mi. And so gigi ye mami check ya mami give 5,000. Na me different 8,000 no mami the balance of 3,000 the command. And no say on yes me take 5,000 out of on 8,000. Promise wonim say bosia bosia e na kwahoma so ya kwahoma so wonim say anti say wo bosia wo ne ho no mo a e wosenka wo kasika ne bom na wodi mahamida say bosia na me boye no enie ansa no waka che ne say bia ma hu say be ma foforo e wo nchen enti no mintimi ne won tena bia enti mi sesika wo me nchen ade no wanya ne sa ma nya ne sa because me ye ne sa nya de obati asente asenye ejuma enti na udi misika sa 7 years ujiji misika didi ye sa ujiji misika edi ye sa 7 years eno so me ka se tu obetimetua bejeje o sika o me ka se tu obetimetua o sika 600 cedis o ma me ho de ma masuma o se ko sika o ma me ho de pa ma me masuma o ma me ho se ko sika ma me masuma o me na me ka kire se ko ma me ho ko sika na ko ne sika pa ma me ba na uka si uhie sika nti mi ni choice bia se me request sika through one se wo ni bia masuma o ma me ho se ko o ma me sika once ma wo me ma me wo so ba uka si upe sika nti mi ni choice bia sa na wo se me ye me request sika through one se wo ni sika ye na se wo kwan se wo ba ka kire me se wo ni sika na wo o ma me sika de ma me promise o impress wo kire wo say me so me yo ba aboafo sa na de na kwakoye o me suma ne so onko de na ma me sika mfa ma me na promise what this can buy oje meje I never knew say ne ma Debio na obi a we student wa wunim say we student a we ko school no ko fa 600 cedis we oje ne ma me sika o se say promise
Yes. Wa asɛm a wokan 600 cedis obi a wɔyɛ student a ɔkɔ school a obi na hwɛ no no saa 600 no wo gye no na wonim sɛ ɔgye sika no wɛn onya no wɛn. Me, I never knew so Kodi Ska on Mono, me started request Ska free or no time I was starting here. That was the time I started here the request Ska. That was some years back. And yeah, now someone I can way. Now promise into Nisika na wagye no wo patch dey say what you in area na abosia no. Oh yes, my theory is Kwa na afa asuchi a ye kire mi mu e. Aha, and he said or no nisi ka oba gigi every time my friend phone na be ma fire no o gigi ska ko pum say ska na o gigi ye no e ko see 5,000 cedis na me free or no 8,000 na wo me ho ne mo na me balance na 3,000. So that was it. Na case ba ye woni abusua hia tena se aka ho asem me ne abusia me ne me uncle e ko ne mame ene ne brother ono asiti ni bi na e kokko kasai e de nkomo e ma ne kaya ko si se oni me ni sikasem bi abiom odi tumo oni mame ne papa ana se ne brother eni mu se oni me ni sikasem bi abiom, but I don't know what is wrong with her. I don't know. Me ba cho so woni ne bra ne na busuafo hia na ye den O kasi wo mani mu se oni me ni sikasem bi abiom atia ne ka Hamida boa no oboa me se dana me boa dana me boa njo so oboa no na wanje antumo o ma me ni mu se woni me ni skatan bia manje antumu bia mate gina so wa me promise gina so Hamida ma me wa homa ne so se oje tumu a ne ma me wa Hamida ma me good morning oba tampa na te say Nyame adom Maame Amida wa ha se ya Maame Frimpomaa na asɛm a wɔka ne sɛ wɔne promise mpnache ne guye no sika bi e wo mo ntem promise atue mu 3,000 aka 5,000 ba promise gina so wɔse sika mo ba behia e wo fie aka ho asɛm ama Amida agye atum sɛ ɔne ni sika sɛm bia Hamida nso se ne bo anyo so mu hia ka asɛm ne kosi sɛn me pacho nyame ingina mochi wate na mo mundi anokore amen anokore de ya ba kompe me pacho promise kasa promise wo boa mumbisa promise say wone afalantana ye woni mi Dabi ma me say de ye free wo because oba na ye akorabɔ ne sɛm a ɔkɔtwe ne mpena say ye mre sika ne so why yo mate anokore sika no promise ka say aka ho asama afise asam no ba ye no asam no kana anka no kore odi sambone wan yi boy no wan yi no say etibeti wona sika no wono ho won enti wan yi no ye wono fra boy no tell sika wo boy no ho enti boy no na no wo bae ni pe ni no wo se ne wo fa no mo abae on bae na mi da ko djuma enti ona ya fra mi da ana amida bae enti amida bae wona amida ansama wo ka no mu bi sa boy no mayi na no man ogina so wan kasa boni din bisa na mama obeyi ano promise me throw kan kure eni nya ya no na ye ka o mo mi ye bisa che ye kwa tena no di asem na oba me ka ye aha me bisa o sa me na oba me ka me ka se wo ka bibi o mo mi e bisa asem ka se wo ka ye mom asem na oba me ka tre mo am me ba ma me ka sa me fra mi da so fa mi da ba ye enam so 1%. Yes, dear, I won't need to so. I need a piano and cut a stain, and I will be other sorry. And they are sitting at your boy, and they are someone I can't. And they are someone I can't. My son, one promise me, boy, can cry, promise. And yes, one can cry, and yet can cry some more money. Yet tonight, no, as some banner, can't, sorry. I don't buy a minimum. Some not buy and some I will buy it. At some not buy no. Ana obameni beka Maame me pacho Amida maame asam na ba winning promise but maba be hia asam na kosi sen kosi sen ya na ya bisa wo na ya no ya na ka hwi bisa no mate promise
Me pacho case no makwa kwatena so aka asem na I think say enke ba kan enke ne Hamida onte ha entiam say ne bo na anyo so wo se wo gine sika yes ne sen MFK me all kind na me tena say na sit like na me te ase na we say ni Hamida mami ye di mami promise to assume o hardship na okomu a ode me nam no aye hardship na okomu anya hardship ben hardship na okomu because me ohwa okọ me ohwa lady no akwa ware o lady no born at that was 2016 2017 I made me nene ejai was ni jai 2021 o wa kwa ware 2021 ko ware ajai mempo de mitim baby afi okọ ware jai ba fie minim ne na ha no te hwa me ba promise gina so mame promise ye di mame Hamida am person on promise jai wa kwa ware asan ye jai wo da te aware ase me ba promise me ba na obi a kwa ware awo mpena twe de e gain or lose enti sa woni ne jai na se wa kwa ware a e de mbiem promise Hamida edembiem uni na jaye o wo akwa ware asan ya wo meba se nka ebia wo bosia na wo bo wa wo se aka 5000 no eno na wo gia mini problem but obi a wo ni na jaye asan akwa be ma foforo ne na ware ya wo dint na abaji sumsika na asan patasika wo ne njen misika na wo jeje 300 Hamida hardship na okom Hamida hardship na mi konsa wona nde meba promise meba promise ye di mame manya message bi e TV no so messages bi was Hamida kenkan mame ya no amacho voice you are suffering and you will continue to suffer even if I pay you billions of money, trust me. Second one, so see, even if we give you all the money in the world, you will still suffer, trust me. You know, third one was instead of you to work on your life to stop your problem, you rather want to take money from me. Do you think taking money from me will solve your problem? Work on your first. Work on your life first. Why? I paid you everything, yet you want money from me. You are very stupid. You see, you got married and divorced. You will suffer, sir, if you didn't find solution to your problem. Trust me, shameless, stupid woman. Even if I give you billions, it will get finished and you will suffer than before. Promise. MFK. Brofo ya mekinkan ye wo na send man Hamida. Pacho mama brofo ne na so mame. Wo say our problem na only can pay solution to the problem no. A problem there. Oh, me per se means problem or come back. Or wow, text me say she is going through hardship. Also hardship mountain sending his car. That was what she have been texting to me. Hamida to me sending the same message no. Mate, ti promise to assume it you. Promise. MFK. Say one kasa wa say Hamida say or go through hardship. Enti ana obisa osika. Say dey na dey no. Lawson FM. Say dey na me dey no. Me pa chan. I don't know hardship now or they ban me so they say I am not the solution to any problem no, the hardship no. You are not the solution, but also the neka. Oh nah, I'm not owing her. Me tia neka. And chiremo na me de ma no, me tia neka. Na usan chroy, mama baby a 5000 bi eda ho no nemra. Usan chro e wo brofo no mu gina so Hamida be kenkan e ho no no. Upon all the money I gave you no kan ho no na minti. Promise me by your din minti Hamida. Upon all the money I gave you. Upon all the money I gave you, you are still suffering. You see your life. If they permit me, I will come and pay the 5,000 to you. But trust me, you will continue to suffer, sir. Do you think taking money from me will solve your problem? You lie. Promise. MFK. 5,000 away.
MFK 5,000 no na ono se on ti asese meti free ni sika mu no. Dabi wo chro obrofo e wa ha say. Yes. Say ye radio station we e Lawson TV no ye permit wa. Wo baba now the 5,000 Ghana cedis na bre no e wen. MFK 5,000 no. And no na ono se on ti asese nti I will pay. But ti ama no. Martin ti e wen. Oh MFK. When you are done, I will give it to you. No one hand over the amano. Me ba twa wa ha sesi e nka me ma producer abeje abre me. Oh yeah. He can come for. Nana je mpa twa monye 5,000 cedis ne mre me sesi e monye 5,000 e wo promise wo mre me na promise sum sika no nso e. Promise. Em say promise de nsa ni botom. E yi sika nti owia na mabisa no we kwampo de enye sum sika ye munhia sika ene ye mande me se do so sika mu anopai nya asem keto amede afam hwena no we ye munhia sika uni mamida asam na aba mayenka no kre de promise kan say sika no ewo mu anu asendo kakra ewo mu anu asendo 300 ewo mu anu asendo say eno ne nam so a e ma ne te 5,000 free mo a onu ni hu ne say akase o te 3,000 no me pa cho oba beji sika no madika nka che ne say sika na oba beji no me ni sika bia oda bebia bio nti me ni ne o nti nka esi me ti kura pan me me pa na cho. Oh, okay, not just say they no send on the girlfriend boyfriend asem. No. Promise. What did your kind no? MFK scan o gigi ya ko pem say me friend phone na be ma fa you. And me so tua me sika mame, me sika na wudi ye no. MFK me pa se o tie me ye o gigi scanner ko pem say me friend phone na be ma peke phone no nti ne o de kan gigi ye more than 8,000 plus. It was like times 2 of only sika o de mame no o gigi ne nyina for. Mate promise ma mimi sa wasembi. Time na wuhia bosia promise time na niema nkoyie ma na wuhia bosia e de aye adwuma no senka mida 8,000 cedis na ma nka ba yeden. Oh, I'll find another direction. Oh, promise. Enti unim ye ka asante kasebu ye ka bibi se kai debi. Ye ka bibi sa enti na wo ka se e wo ma mi da fra wo se o go through hardship. Enu ne yemfa nka kai nanu mo because ebra wo kwa hohiehia mu no. Wo hu se oyo ba wo no nete eti wo yi kakra e de boa o. Eti se nyame aboa ma na si wo yi a bibi ansi kwan se wo so wo bi a de be boa ha mi da o. MFK. The best thing I was me die and say, oh, one funny phone and phone friend me say, oh, Abia, this is what I'm going through. But I know texting me through message. And me test you. Last me test you. Crowd catch me say, oh, serious relationship munti. Mama test you. And I so marriage. Na me bisa misika na me pe. Na me so on church and kaka. Me da. Promise me da so the 5,000 number. Why? Yeah. Hamida ni mami ka bibi nchiro. Promise. Me ba cho me no wawie Hamida mami ka bibi nchiro. Uyo ba. Na se oni be ma twempena na mu gyae na akokoware a. Yensa ma be ma no se mpena twe na me no twenye no. Ni sika na abedim no fama de ma me. Empena twe ne aware e hand go hand come. Mami ka no kra nchiro. Me ye unu aba me de meka no kra kire empena twe oba hotimi kodim be ma hotimi kodim ba ya na eka bibi se oba sika de ye ni o ye tafre ho eno ne problem no but oba so hwe be ma eyeyie be ma so kwa ware pa eye nti me ka kire ti de akwa dim a wasese e na 50,000 ho ahwan no mane nko nya no kra me de ne ka 1 promise ye din kawa no tum mame enti dia aka chire bia no wuni ni sika 600 Ghana na okobu ne ma meje enyo na adi ye oh enya wa MFK mean somebody so wanjin ma me sika baby wusi wuni ni sika menka sa ne ma me de o wusi wuni ni sika bia na me bisa o say sa 600 ne kura that time no ye student a wuni se onye adwumanti no woni kapre kura de ba sa ogidi me je ono so je me etu ka se wuni ni sika da na opa kire sen ono so je me sika di na so re no 3 of ono 8,000 na de ma me na so re no promise MFK wanwe no
Ono so we me. Ozo no so ye den. Ono so we me ya we. Na wo ma umpena sika ye di interest to so. Kan wanu tum kra na menwe me ho. Se ma fa interest. Ozo ye den. Me say ya we ya ho. Na say ya we ya ho me ma ni na tu onye ma na tu ya o. Oba so tia ye. Wanya. Eti promise me sra se nyame adom na se wato nsem a. Hamida me so se wo ye ne ex no wo be frɛ but de wa ye kura no eso ani nti ye beda wase why MFK nyame sra o nti se wonya kakra nso so ana de bia ba be so ama no why come na me to champagne bi ma una ne pop o to champagne ama Amida na se me ama MFK Mate to champagne ma me na me pop na me sra wa promise se no se wonya kakra bi kura mpo na se wo de bedom Amida nka mepe me yo fan ke se pa se fo na me to champagne mo just why wadwin se wukulu me why wadwin se wukulu me pe kakra eso na yemfa ema Amida mafi abeje na fa 5000 ne ma na Amida we ye 5000 na wo se akamu no but interest asema wo ka no ma me nka nkire wo se enka sika no de ye adwuma from that time no ebepem na enka 10000 no wo ma wo mpena na se wukunu sika ye nyi interest enu nti na obi eye banker ewo bank bi mu a bank no ye adwuma wo mu no ye ma no bosen a ye fancy hunzi ho because o ye adwuma wo ho etu ne be mate na ma no bosen a ye nyi interest why se wi ya kwonhoma na obo akwonhoma tama nyame boa no no nsende obi ne ona say ebi wa o sende sika ma de third room no sende bi 85000 som na ye wie ne be kasa so be pe kakra be so a na ya to aso na say wa ware no wote ase na wajai Mentevio. Medaso. Oh yeah, sure. Bachane. Oh yeah, sure. Because what can say yes I was re. Davi medaso. And I will call commercial break no as I aba. Me pacho Davi. They say I me da ukunu eti wono what say wo ex. E wo man wa texting and say I am going through hardship. Ebe your day. Me said me can say I am going through hardship. So send me my money. Okay. Sana me. Na just say ne de wunya nyamfom so bi a wo car wo do. Nti ene ya waji sika we forget your ex. Dia me kan kire ono no. Plan bi akura sika no ase na me ka me ne nka hwe. Mate enti se wo sika kodim se wo ma ne den empena twe. Hand go hand come. Nti e ka wo de no ya je ma osesi e. We de instant justice. Lydia instant. Tie. Ya je dia ma Amida ti dia na beka na ene unwi. Ne me ka ne se me. Peja onsa na me sika no. Aha. Ne me ka ne se me da mo ase pa nya me hira mo. Sre. Nyame fa 100 years nka mo fie. Amen. Se se amene nam 60 na 100 be ka 160 me yesa matu sela. Nyame nyi yare bone bibia ade bone bia amfiri mo sem. Amen. Yeda say dia me da twen ya bonten ho ye wi a ye no ne promise be kasa obi a wakwa ware de eni kwan se osan edane dan wani na promise na promise my Lydia Maame Afisem get good results. Papa. Ebi wo ho ahyew. Na just waji nekita no where I ready be na just what mu say enka fe ne ye betete na so nekita no ye da Nyankopon ase. Na relationship wa amanfo komodo. Ya na adwo ni to say ni. Ohun say wo ni obi e ba behia. A give and take to say the Maame udi kan ye no. What the court no one so de aba and ebi wo ho so apote de na me feel say rabayaji eno ne de eye sika na eho enhye da nwo say fa bo me bosia na ya matua de amount na say waje me 300 waje me 200 waje me say and de fancy see o sisi an ebefo ani so ahunu because mu nyina na motie na mo boaboa mo ho na me hu say rabai kwan bi so waware de ba ne do ne nsan wo hia promise e wona brabom so ahunu eninti edo no nsan ya ne ni kwan senka wotimi sa akokọ ware foforo bio ya sese ni nani nyina sa di nachi sika ya woni ho nyina wotimi hu say ye ke se promise ka se bra na menya yi a Ego abepene ma mi da kunu tie o se mi da kunu tie enti minya enti na ma choke ho no mi da kunu tie bra wanti
enti na mangura wa mi da kunu tie ye na ho ne obi agyae na ma wakɔware awoa es gracia de osan kwaja akoye de ma na kwaware na unkan sese sika no ho ade eno no you hu na promise so no wo be wie de wa ya ade wo hu se akoda ne do eraba ne do eni nti wo kan se wo pesika no se na no ho mete eni nti wo kokɔgye ne maame ho wo kan se si a wo se me kan se kokɔgye efiri wo maame ho bra ahu je se wo manipa no sabi obeye jimifo ayo dom na oye se o ma de wo hia bia wo hia sika o se na ne ho mete sa na odote so ahunu ntutu ode ama wa enei no menhye da me kan jensa ma nsoma e ma ni jimi na wodo no wo mu no edi no o ma me hu ni bebre sa eni ti promise eye wa ye be ma adwuma watua ni sika na ma no na se de na asem no conclude no wo wo hwa wo hu se de ositie na bia won tese ne sa na ti a wo bia na de adash no se ni kunu be prendia ma obi yire kra de me x ya ni obi yire no se de asan and our J5000 asan close ase bia ni hobi abusieti ma me ba cho mo hwe ma me sewa ene ne ba na abusie nyame ya dom ma me sewa wode ni case e ba ha ne ye hu ne ba no yehu ne Obapa Christy se bibia boko de Obapa Christy se me wa ha bio Paulina and love or say page members to video enche bedroom so munni problem yenya hye na watch na say 1000 Monday no jai be sa ba bebre the love enso ginam e wa ha say Hamdi Ibrahim Obapa se bibia boko de e na hwan pa kwasi Gabi mabo ode no hwan mi hu me ba na ko life change Rama may born say bibia ko kama Fati Ahmed mi hu ache ukoshe he mete won ka che papa Juliet Dua enso so ejinam e wo Facebook ne so Paulina say bibia ko kama de o si we dey o e ya na maba na mate monka why mam say wa ma me peja oti ma me ne te sen acho yo I was say wa no pe ba what e ba ne kasa acho se bibia boko de yesu adom ai si mo metene maame se wa yie mame na o men mic no se de be ya ye bete ne kasa maame se wa mu ne kasa e wo form dada maame se wa no pe ya se wanim hye nkran kakra mame e chen na no ya wada ani fiada ye ba afidie so mame damase de na si awoda ase se menuma hye nkuna nkasa ne tietia aso oh mam say wa enya nkasa bia ne tietia aso bibia be fine what e ranka pacha da ben pacha ni preka musie na na de me ba no se wakohu no nti wo gina kwa ho atwe na manaba nana jebra na be kire kwan a na no wo fa so ehu awura ede mama me say wa Friday no abusia me see cases ni ye kana nkosi ase ameda me na enti na jese me kwa himfie me se da bi na jai na ye mama na djuma no wako fiada antentam me ne da anajo asana na je dru vie nana mama pia that's a bro kwa be ne fa so hu no djuma pa wo yenti kifo nyina chiawo hwe won so mama ye da wase wo me yakwanya ifiada no na ye ma me se wan paafo de betu anim se ne ma yi na ma e ma wo bomodin se ye momodin se nko hwe ne fiada ye ne kotena kajetia kuno kajetia no wie na e se ekope abusua no anane ba na e fre na awura no mama nyankopon adaro ma me wura mu fiada no mi kodu fie kura na ade asa me hu awura nti memne da no nti fiada no anwumre be se nyame ya do ma memna oba homache be 4 memne da no memne da bo be 4 o'clock na me se ne dimi bia mejai na mi wura mti mi busa ya na nanti base na awura hye ne honi mama base de ni o na nti aha ne bridge na ne maame kase wo se ebu na ho so na apu ne to ara camera za no asembe kure ko kire mi o mommy ni ti mommy na apu ne to amadogi hwe camera za mommy mama message abusia momra Facebook no say Lawson TV momra mehwe ba bia awura akwoshe ejane maame ewo kejetia o ja na to aso mama nti ba sa na me call mama nyamie no kure mi wura ho anajo de ho no asafa no ye coast on echi ho no na no den na fo su gutam bebia me ko dia man fo ma se me ko so me ko
ti akwado o to ade no say wonim saa amba no na wodi mi wura mu mama ko pie ba bia cruise ne guo yo cruise ne guo yo na nya asam ketwa na medam ho de chire o mu so ebisi nana meba nana eden hwede said the iron rods esie yiyi moba ne abo gudan so ne bi kura firi bo akura ibitiri mu a eno ni asam no nana eno ni asam no mama eno mo so mutie o papa anadwo de ho asafo ayefo anadwo de asia mayenchia wo mo anadwo de obayire modua mami anadwo de no waje so obayira emodua anadwo de ensem gu ho mama Frimpomaa ensem gu ho no mi wura mu na momi na mi konya no ene besi bia obi a ode mi wura ai ewura ho aye den se be bia ne wa babi be numri ewura ai ene ma mefi adaro maso ewura na babi oten wotu na yenko babi a overhead na se babi a ho abuaguo no nyankopon adaro me ko na ewura ne me na gu yi anti yamina sumni ayro honi nipa wonte mo nyina betwa wo hiai no obi ambe obeba video no mo bi nko an wo so on de obi jama me puto we ye putu mami na putu just begitu o nti mama wadaro mo adwuma pa o ye no bia ewura hye bia no watima me akofa ne na edena banana me da se papa ene won so ahofama wo edima adwuma nyame nhira wo ewura te sen ben ade na mama ye te sen na no maame ede na semba beto ye nim se ne mansia wo ka hu bi na anifra ba beto no be enfie dunia chire kura wa na akurakura ni mu ana na no asem esiye ene se ye tumo wo de na kwa akosi kejeti ase me basesia na wo twene ne adentia ante kentino wona kasa na yenko ye nimiti o me wona o ma ye dia tume no me ni baabi am de no kwa na baabi am da no so mitimi fa na nkotena ho no e wanye baabi am mitimi de na ko na me tell se me so me ni one seed me ni two seed am de ne ye de e kontimi frɛ ne baba ko ono so ono ye yi ni niam aguabo ntinti woni sika no so o ma me 50 seed kra me fa no nko no kulo odu odi ana busu afọ ni kurom ne ye firi kuna okay osu woni bi me so na de me man kra be di eden no be di no ko kete aseme ye de me sam achi na maba abehwe me na mfon se menya 50 cedi na me di bia beto adwane ama no na ma nya bi so ama enkola na to adwane adia ti me bae no ma nya sika wo bia ho no ti me na mu ana ade san na me baketo ano ekọ ba bia de no kọ no kọ wo so woni wo no nti enu ano no awra se wonim se o maame nani efira a wo hu no hwe ti maame ti wanyina se kura ya to kase ti a woti ni so enti free man day ede be pem Thursday no oba ni apon a Friday ne betena fidie so na wutimi didi awra na wutimi didi okoya report e wo police station bi say wo do maame anani efira asikejeti a wo kwa aba oba e woni ho be ba cho da bi adentia be dim say ono betimi kra ma obi aso ne nsa akofo ka kra akwen be ye wono kona na mukrom ho no mo wo mo no ode mo akokrom ho da nti de na beba otirimu say wo maame be call back to ni krom obetimi akọ adentia ti wo ma obi aso nsa de na sika because wo maame na no na sema wo ka ene se na busua fie obi ante ho age se wawu ansana ye de wakofi akoye wayie what is aba kosem ne da na teda bomi mu e o te ne sen o mo wo yale a na o mo do kwa o ho no ma yes wawu biso obi enu a no obeja ne de ho no ma betena ho so obehwew ana me so me ma no mo susua me mfa o mo nkokulu mu ho no mu itimi fo mo nkotena ho no ma ba senka se ne gata mu kura na wo da enka wo maami sabe maami tiwe maami se watiwe minni gidie se enka nani mfra ya nko be burden to you nkonya burden nkonya adesoa ewo so ba nani na efra nti yese yare eja na utimi jaw maami wo kejeti akwantimfi awra wunu mo aka die nti no mo no maami nkasa mo asam de minimu omne ne mana asam de wonye mfi sen mo 30 years nti wunu mo aka no wo die na wate afiri maami nchen wunu mo bia amfre wo mente o kasa wo obi amfre wunu mo bia amfre wo bia amfre me do frɛ me ye doctor ni no so frɛ wa nyesa bia o send ni one series afato aduane wunu bi ye doctor ewen
O sunyan. Oye medical doctor na say herbal doctor. Oye medical. Oye medical doctor. Elder. Wunua bi a medical doctor e wo sunwan. Maame ba. Ne ba. O maame ba. E maame ba. Ankasa. Na me di na chimi ensa. The number wono. Oba wanfa ne ba bia number man. Ayira krampo me yes ayis. Eno ayira da ben. Ayira da me yi number na mamo na pre ekwa. Sa wo so nua ne frɛ wo. Nti ne number wen awura. The number Unua ne number wen. Ba ye hu no kura bi e wo case ni mu. Unua e medical doctor e wo sunwa. Uni hospital kura wo. No. O kira me se ono kura ye tunu every baby a wote nti woni sika e de ma doctor ne cancer asem no. Ne niam ne time aso. Oye doctor hospital ben. O hospital sunwa hospital kesi. Your friend is saying Odem ko Martin Luther. Or the same Martin Luther. Our medical doctor e was sunyane. Being it regional hospital and as a municipal hospital. Emu de here. Enu na winim no. Serious what's my coming ni say maame say wa woti hoi. Ne ba e medical doctor. Na me di na chimi ensa. Eti we bi say wunua no ye doctor ne say die na maame de aye mo a mato na sawram. We bi sa no. Afisem maame ya le 13 years no obi amfi ni da. Dentia. Minim obi amfi ni. Nti obi amfi ni denti na nka won so woto na twene ana. Mama ye say baabi a mbeto se mewe. E honom no ye baabi a obi a be da hono. O she. Mema e ba cho da bi. Na se ghetto tokuro bi mu a o she. E wonye gato. E honom ye abronsan no nko mu siko store. E na mu bebu hono. Wo ye de ne hu sa base wo kora kwehye ho. Wo ye de ne hu ho. Mama say menya baabi mfa nko. Because ko ni ko. Nti e bia na onamfofo bia no omo eye niema ene wo ho. Adamfo bi wo ho no. Ne wona ono nti na mekọ ho no. Nti se ye hu maame ye ne den. Ekoto ho no. Te se so maame odi ni kosi kejetia. Se o kwa aba. Oba ne koye no na maame ni ho. Se ye hu no. Nti wo ye ne den. Mama ye say me so me na ya bu. Me na ya bu. Aba anante aba mi nantiri kura mi ntimi nante. Ebu da ben. Ekọ wa mantin. Eni ena o. Ekọ wa mantin. Eni enna. Maame se watu we nani mfra ya yese ya de ja. Nani mfra ya enka onye burden, onye adesoa. Maame se wa mpacho jesu no maame wate. Na nyankopon aye awie. Nyame aye. Mafia betena se last week Friday no. Ebi mo epese ene yebo omudin maame sese yin fa na unya obetena Maame fra makomu ko nyina se de me di ade asimiti ametimi ato obi se owodan e wa akra a opese ode dan ne maame se wa free e ma ne betenam na ye kan se na ni afira wono kwantimi ntena e na oso wo nkofo wo fie ho ankobe mo mahwe no na Friday ne ye ka kire ne se ye hu a ye no obeka ne ahwe se obeka ne ho na mo ba betena akra ho no ma unya akra obetena mento kasa o unya akra obetena wo ma ne papa we man papa o himfa on de meneni ni wo himfa kumase ana akra kumase ha nti se papa ne ededan ne maame se wa obekwa akwetena mu wonkan ho no ahwe no maame unkogya no wo ho ema obi a wo ye papa nani nkwaye ne ya beba cho David mam say wa wo say akra de kasa gu ade no mo mame akra minim obi a ho mekopede ho o ma odan free nti mame kasa yie na papa na nipa kro pa ye wo aha nti me ntu chicken ba nipa ne say minim obi o na mekopede o da bi en kasa sa mame papa yes wana ani mo no ufiri kuna eba no na unim obi okumase unim obi a eti mo ani se bi a mint na ho but ye ntu ne sa nipa ne de papa ye no oye wo papa ye na nipa ne de oze oye wo eti won tena ho a enye by force na nkra pro bi na nkra no watena so mate enti ayisi ene emonto nkrama papa ne osenko ma natena ho no no ankasa hwe no yes o ma natena ho wo se sawa bia na se utim de otim na yetimi foso no da bia no de wo pe ene ye ya ma ko akra ho de a
O say but eti no ba ne so obekode a meko ewra unu ya mo aka no hwa mo biem numbers na wo beba cho doctor ni number na mo ono nko a ba bia mete no me da nsu oto me da sole ya bupu no nani ti doctor na number wa ha beba cha mate producer mo meje number no na afia me pa cho last week no mo a esendi sikani bi ba ya epese ebo omudin no ma yenhwe na yemodin enase still wo pese otokoso a eboa ye maame ye kwa han dan ede ama na wo se yenya bibi kakra ede ma awura nso so eye se de be obetimi yenya sika ede abo akonhoma number no yensan emfanto so se de be ya ye betimi ede aboa ye maame no 0247 0247 me pacho ye bo number for nti monfa eno ayisi check mame na wo monfa sa number nto so mame 0247 03 dabio 0247 27 03 27 0247 27 03 me pacho mo betimi aboa ye maame se wa na yenya edan sika no na anu yenya sika yede ko han dan na akade aka chire maame se wa so wontena nkran nti papa na woje na hwe ne firi ama ye ne de ama na fa ne hu edi ama me enti papa se obi won nkran so no opedan na abeboa na mbesa afrew 0247 27 03 27 0247